Ya toi fa fero ya tu ma tali na mai oe I le tato po kalame nei lon so ina le sona lona lua nei fo I kwata lona tolu tu sanga dua fe dus fulu ua e au lia mai ma to au lia mai le lofa malanga le o le tua le suafa man malo Yesu Kristo fa pe atu ta lofa lava o le vai aso nei o le atatu tal no ina ia se tasio vaenga ta ua lava o le sona kwata nei o lo fa autuina I le autu e whatatau le mole mau. Po le whai wō mō le atua. Ia. E se tā ua lea vaenga wae o loo tātou tala noi le soifua o le tangata malo na soifua mole mau. Pe fo tātou tala noi le sona mua le kwata nei nse vai atu I le fesili e whapea. Ai se ai mole mau wai. Ai o le vai asola nei. Ia la tātou tala noi I le whatatau I le vaenga lea o le mole mau e fia whaalongo longo I tangata. O le mau lea e fia wa ai e tangata o tino mai tsoi fuanga o tangata. Po le mau e wha mau nia ma wha atua ina I le wa ai e tangata. Te le o mole mau wha pena tu sipa ia. A lea la tātou o tātou te whaalongo longo iai a o wha soa mai fo ia ona ne tua. Ia pe wha pe whiana a vea fo ilo o e soi fua mo lo uola. O se soifua e mole mau mo Yesu. Awe ia tua ona le tua sunga Chris, Chris, me se foi la ona le tua sunga ngai am tanga, ma lo la fa tai mo lo taimi. Ia, ole a fa tatu talo, ona fa ngai lo le ma so ino la fionga le tua. Fa tai lava le tua mo le no, me le ma vai lava nei taimi e me so sal tonga ma tu te ta po ai ma fa so la o fionga. Ni e fa manuia mai le tua, ia ve upu ma tu te fa so ai. Ia oni upo e winga e le mana e mawhai ona pai atu ai I se soifua ma se olanga e mawhai ona moni mau mo oe ma lofi na ngalo ono Yesu. Amen. Ia, o le mau tūla lo mau ai le ngalo nga whawha upo e luas fulu. Le la tātou wa ava ai ai I le moni mau e amatai a tātou whaasoa. Moni mau la lea au na lea tua ia Peteru. Ia, maniso ona le tua, fe mele fai upa duas fulu. Awa matele ma faya ona le tau tala I mea ua mawa ai iai. Ma faa longo iai. Ia, e fōlinga mai ua wawanga tā ia. Ia ona le tua I mea sa faa longo iai. Ia, ma mea na wa ai iai. O ala ai mea. Ai ola fo le winga o le to inga mole mau. O le mole mau fa tua ina, ma le mole mau e a fo nei e fia faa longo iai tangata. Ia lo so Chris e so fa so I le vai ngon tatu le sona. Ia e ta u tele le fo ile le mai ngol tatu le sona le mo tatu I vai te mine o wai. O le tatu tilo ile fa ata mai ngole. O le manu si angole o le moli mau ale au apostolo. O la apostolo ia ma le apostolo ya Paulo oni tangata pe o tatu loto fina finau vale fia malosi fo ile fia mua fia miotua fia iloa o me ia sa ta wivi ma la apostolo ala to feo ma Yesu le malosi angala leo le molma le tanto te molma wina ono wali u la to volanga ai le la e sa wel fa punga lo tanto maule mai wa matele ma faia ona le tau tala I mea o mava ai e me fa longo e wa apostolo ai na la va ngale tasina na watu ia na olta on tu Yesu ai al watu ia watu fo fine e ta watu ia o to tu fa ola ele sin tanto so ele fa ngo fiele le fo le ngosinga po le atina ino le ole moli mau au so awa e fai asi mawa e ole me na tupu au so ina ua mai ale le toi tu o Yesu ona fa aftuata tu vai lo le moli mau le wa e esel moli mau le mai le moli mau ia al tusi apostolo ien tusi el Mateo Marco lo le Ioane il soi fuanga lo apostolo ese mau fai fa mantunga ile ile afo ile vai aso le maliu Yesu ai la ai fe ai nga ile au so ma fesili po ai sili ia ma o Yesu ele sisi o to sili ele tone ia to na manatu me fa penga so ai umale
ai mariu Yesu ai tu mai Yesu ola ai li tel tonu vanga le ia fionga Yesu so e fai si winga ole me no ye li ungo lango so ole vai temi pu le no mo tu Yesu fast food waso ai to fo le Yesu le langi ai tu le so le la to te feita wela I wa vai temi tonu ana le to o le Pentecost o lingi mai le nga pa ia ona o lo le apostolo me yo o mo ia tal waila le faitau le me o ma va ai ma fa longo ia le la le na ta o te le fo il tanto mo mau so le o mo mau le fe mel tanto le son al vaso e tau tanto nuina la mo mau e tau na fa ma ni e tangata pe e mo mau watu so le la mai le tala le ila fo ile ma recognize lima ma lima fa ya mo fa po luana me mo li watu ia na ilva ona fita ya ilo le o ia mal tangata mai tu ngabau o ia te ia le nganga leanga o le ata leo le tangata lau tele tangata masani o lau langi tangata tumu te moni mo tangata ngasala tangata e afo e leanga o to nga tangata nga le fe ngai mo le tu ya so uma mas fa so a le fa mai le upulo sau e la tu Yesu e sau le tangata le so e lo ile fo ile tala le watu o tangata e Yesu o e lo na sila fia o Yesu mal tal ango Yesu mal mana o le mau Yesu o marosi ango o le mau Yesu le na lenga li o la apostolo ele fa Yesu se va venga fo le e pe o me il te lo manatu o tangata fo le pe papatiso a papatiso o ko making na e amio lei o mana papatiso e sa o ele to amio lang le reality le ta telo e papatiso nge anga nge ko fo ia e me masangi so ele e se li un o le langa so ale li o le langa ele mfinga ye sa mo li mau e fa ma ngi tangata o le li un ala tangata le wa fa mai o sil fia tu se sil fia Yesu le mana o mia tangata le ole o se me sili atu na ilole tu langa le sa ye o ia wa le si se fain va le tangata le tangata tia tangata le tu se mai mau tu spai e fe o mo ye le pitonu le wa po le ku malo le ngai wa o le famtalanga ole vai ole tu marole se fulu ai ola ye a me le si le fefe te ngata le ya le fefe mo ku se fit yo e to nga te ngata la na ho te pe ole langa tuai pe ta to ma fo o langa tuai pe pe ta to te ngata sa la ta tu ma wai so fuanga wai ata to ma ho fa so fuanga fa sa mo mai an mo o te ngata te tia te ngata sa mo ele te le so no lo vale e lo mai tangata o so toina na esa wa tele tele so na fa ni me a ona di ua ele to tala tangata lo sa wa a tala tangata lo wanga malo swinga lo lofa lo alo lo wa mana io o e vai mai fo ele maula lo teisi na lo o pe o stabali po sa la tu langa ia so e fo e fai asi ma losi o mo mau Yesu mai ia na ngaluenga sa fai le na le na fai no o ia tangata le so le o polo inga Yesu le tangata le na tu mu te moni o le alue o le foi lo nai ta u tangata me tele o fai le tua mo ia le lo fa le tua na le na fai le tua on to fa fo ina fa ola tangata le amen ya na u pa le va nga mi sa le tala le pa fe o singa va nga ki ko mo me u tala o tangata le sa li u sa fo nei sa u fie te moni tu fo tangata le ke ono ia wa le mo mau a luka e po ma te o le ke ono me le fe la tala ngal pauanga le encounter Yesu mo le tangata ele I alu se fio ko sanga wa onga mai ye lo al finga lo le ku al pawanga le encountera le ka me Yesu ai makua alu ese uma melenga uma ngai longa olang fa Yesu alu la ia wala vanga fe mau ke la unga I kongu aya le mawa en me fene fe le tu lo mau pe fa pe e mtua e le encounter nga oi ma le tu suia to I lo so fa mo lo olang
le fai ngoi le va songi ka ko le mo mau le o le unlikely witness unlikely witnesses no wingo me ni ma fo winga se mo ma se mo mau fa pe so le am ka kia fo ile ko nga Ni ungo le ola. Wango le olanga ile tua. Te loa ini se fa fonga mai pe nga fika ko ele se me fu lai ka ko nge ai ka fa pengi wi se swinga ile ko ka ko langa pe fa mai la so ya ele mo fa ma unga ngale ka kala nge e ka wanga ma ko ka kala langa ma ka kia o se si ko pon nga me Mari. ya fa so lo so ngam tang ya le o le a fo ne o mo maua anisi na ile ma recognize por mate do sumule valu mal mare ko sumule ono o amo le mauna tau mai nai ile tala fatau ya Maria ia malantari wa o de tau ta no ai lungo le mol mau fatu toina ia por mau fi fa longo i tanga tai okay loe o mengi o mol mau ele o se me ka ku ke foi i lunga mai se sia me o le moni mau o le ka ku moni mau po le au ku a ko le moni mau a le tanga to le tua focus uma pe senta uma ya Yesu o me na fai Yesu o le plan a Yesu ia le fo ka ko vai ele foi le moni mau le na il me na fai Yesu le o langa o le lidia ia fa tu lo Yesu ia ave fai lo au ki sa ave fai lo ainga langa ele mo sa va no Yesu on fai mai wa kukudi ese ia o le foi la wo o mai lisi vaenga le ngata o le soifuanga o Yesu langa mission ia e mai se foi il tu langa o le vaenga o le faltanga u monta pena le tua a wala mai le fio mai Yesu le utin tangata ele ngata la ilona maliu au lon te tu le na mai ia na tina ia tu se mala tu fa mo o mai fatau ia me manongi e foi u le tino Yesu o la o la tu ma fa o Yesu o la tu mau e te o mai tu mau me la sa le vali menta no e mai sole oi o ka ko di ma finga si ia ma fudia ma le ngai faisi tele e te wala tala tu tu mau ai lo atu o le ma o mana fudia se e la tu e va ia lole ta se o tau le o lo ofu sida fa te ia la to ia e te ofisili ma la to o fere ko ke o ko mai sa idia Yesu mai o ko tu o to tu Yesu le to te le Nazareta le na mai ko ke le I fa longo kalongo ki o ko fa ilo aku e ko ku ia ai wai matamata I tonu men ta o toi e le o nei o ia ia fa mai lan fa mtalanga de nga wa ku le ko mai le fai pule valu fa mai ona la tu vave o atu ai lea I fafo ma soso la ese le tunga mau o maua fo I la tau le ngatete ma le ofo tele mai o la tau le fai atu fo I se upu se tas a wa matau o la ngona I o tangata pea on fa te ia I me le I mafofowina e fua I eile la tau mo le mau mai ina wa ai atu ma la tau fa longo le tala lea na tala no mai tau le le pole ange ia ma mai tau ina ia sa o le se Yesu o me umai ofu na ofu o le sis ia o le teimila na o ese mai na vave na o ese mai ele I o ese mai ona o sisi lava tu langa fa mai o le afoi o le mata tau ma le ofo e lo do winga ele o se langona le fia po o se langona popole al langona o le fia aisia o ia o le la amantan to flashback uma mai ia le tautino nga Yesu o te tu ama vai so todo o te tunga mau o te tu ia le na fa amanatu atu lava ye le angelu yante lato ia fa mai lan fa upuna e iva fi fa tawina fa mai wa tu mai o ia il tayao lava o le wa yaso le vai sapati ona lua I fa ali lea o ia mania le makatara o le na ia tuli esea ia te moni to fitu fa mai wa lua tu ia mana ta watu ai ia te lato o sa ia te ia o lato o fa no noa mtangis o lato foi o lato fa longo I le tala ua soifua o ia ma ua I loa o ia e le ita don wai I lato o le ka ua la o le mele ina ua I loa ma ua mauti noa ele ngaka o le ua ense mai malitunga mau ia ele ingata ina fa longo le tala fa mai wako iku mele angel o te tu
Ayo e va ai ton. Ia o lala o fa longo tala. Ia ole fa mtala mo mua o to tu. Ayo ko fa mau e sa o le isis. Ai ki wo mai fafu. Ai ko fa hali fo Yesu. Wa kele a evidence fa mau ai le moni o to tu fa hali ro Yesu. Pa mai la ke minga. O lo le atua. Ia mo atu e fa lo atu na so. Ia tala. Ia a ku la fa ngisi ia fa ngo. Ia pe mai le ke kong kala. Ia atu no fa so solo atu. Ia mtanto i loai, ia te whaali e Yesu, au so whaatasi mai lantou, ia ma mauti noai, ma wha maunia. Ia o tō man tangata muti, me Yesu, ia pai mai tango mai nai mauti noa lea. Ia o le winga na whaupunga, ele mwhai, so se mea lava e whai e le atua e se o langa o sesi. E lua a mea, o lo moni mau atu e whaatatau i mea na whai e le atua i se o langa o sesi. Ia po lo moni mau atu e whaatatau i mea o whai e le atua i ate oi. Ia leo o matua whaali Yesu ia te ia. Ia mwha maunia ia te ia. Sao, leo o te tu. Le inofo nofo. Ai ena. Alu mali fie whailo atu. Ia o sao leo te whapopo atu whatau tala lea. Ia, o te loe te lea tala. O lea sit, leo tata amatu mai tala tata mwhia te moni. O tala o so Yesu ma naitina ia te matua tu Yesu. Ia, a lea lau tatu o ne tusonga luenga I nisi o la so na ola to fai fola ini mo mau le tato mau nga renga fa o mo mau to lua le sa le ta o mo tato le tu singa nga lu e tasi al mo mau le tanto feta wai o mo mau si sidia le o mo tu nei vai nga le e ta o mo mau o to tu o Yesu Cristo o le mena la ile manno le mo mau Vai ata tilo pe on ta wole le swing o le soifuanga o apostolo ile vai isi vai temi pu lena na fo ina na va ile le maliu mal to tu Yesu mal fio Yesu le lang e fai a si ma wa ole malo si anga mal manna o to tu na le no ole le o so ole o sabol tangata mai le letel tonu ina watu tu Yesu ile ile va o fast food waso ai uma limus food waso ai baptiso ina lengang pa ia ai la unga tonu wafe tangata liwai e fai asi mawa al mafu anga na le no mawa le swinga la ono tu Yesu nanga ol mere len tuli mai ai vai temio atamu se yo mai el temio Yesu mala o apostolo le tele tangata la to tele o matua mo le ole aungal na marusi angol boli ma ole mana ole to Yesu e fa vai lunga ole fa tu ato to Yesu il tamama to singo polo inga tama mal fa tino ina ole ngaluenga la ile tino tangata al tino tangata o yai le mafai o na ngasala ole bea fofongia na le na moli mau la so le to tala e Yohane ma Wa vai foi tala ia Yohane mai foi ma Peter il vai ngale ta ole ese ole olanga liwa ese ale olanga liwa o Peter mai Yohane il temile ele to Yesu ele e averu fa sa mo ele pese lango la molma ai ono uma le to Yesu ma le fio Yesu lang fai mai le upo a Peteru ile fo ile tangata mai le nei man ele eise Europa se a Rio ya mau ai tilo mai eta o le meolo ya te o te vatu ya te ala men ave Peteru ye fa mai le suafo Yesu Cristo amen o te fai atu e tu lunga ma avelo mo so ole wingal na mo maulen fa melta to matu ele ma fai ona male ta utala I me o ma va ai ma fa longo yai fe na mo me Peteru le mana le e fai atu el tangata mai le tu rai ma avelo no mo e mo mai le vai so o ya Yesu mo tonto sanga o fa malo lo ma mal va ai o Peteru kwa ngoto le maho fa o Peteru no umal to tu Yesu mo to fa ali me Yesu mo fast food waso mo to awa ola to le fionga le tu mo fa ma ninga o mori maula o perfecta fa vai eso fo ngo Yesu ona I lolo le Peteru bela nan sa wel mana mo le ola mi o tua nanga o Yesu na mi o tua na fa na wel tino tanga sala ai mi o tua na tele so lia se polo inga ne tua na tele I faia se me
pa a iso no uso atangata na tele I manatu e faise me leanga I tangata soifua na tele I fetu I tangata ngasala na tele I faia Yesu se me tasi lona soifuanga pe o me tupu ya na to nei I mai leva I te e tupu ya na to Yesu e a te mi o le aso e enge ai o ti Apollo o tua ngalo a tolo baptisonga malo malau lotu sa patile o matu nei malo tu e faile sona po launga ai matua e fa sanga e faile langa so me fa penale e molimau le mai le molimau le ese molo langa suia ai na mafuan suia ono wo ai le to tu tangata na mafaina ola le tino me faina ngasala ai le yang sala nena le to tu Yesu ai wa na fa pe yeisi na ngasala ya Yesu ele to tu Yesu amen but ole mana ole to tu Yesu na di yu ai Peteru ma Yohane mala wa apostolo malava na fa ta va ya la to me ole la ide yeisi ben to ta u ya la to na sili ya la to le muli ya Yesu o va ngale ta sin felsi la ma ko bela moa ele ma to muli ya te o tu me uma tu ma to ainga tu ma to ngaluenga ia wa o la so o tangata fai ba ele tangata pa ele tangata no tangata ngalue ai na tu me uma muli ya Yesu o fesili na tu fesili alen tali no uma to tu Yesu o le mano la tu moli mau o ma faina vel la tu ai so fuanga Yesu ma la tu moli mau ile manan to tu ma Yesu mai tu mau o le fa mau ninga o le ola mi o tu Yesu o ia fo o tangata sa mafai o na sala pe o tato so le mol ma lo sina le mai o me fona le no o tato I mo langa suinga mo suinga le olanga e me toa ese mawa mai me sa tato ia mal men fain avele tu tato mafai le tu mo tato so tato uma o tato o langa vaia ele tau telo e tau le o mamao e tau sa ili se fa mau ninga o tato mo mau e la mat to no lo ainga e la vai el stinau la inga e foi e mol mawina la wa bio por meu fetou ia wa bio malau la unga malau sau i le sona po me fa pena awa e ta uma altina ya tato i sta tasi po meu la okay la okay fo fivolo la e complain mai yo so ta wala na matua I ta ua ya tato le mana o le to tu Yesu Kristo o tato mo wai langa pa ia e yu ai o tato o langa e lo ai le se ngatile e se to mai notation na lenga fa ia ele o le afo ele o le o le wow it's not doctrine o le yu o le o langa de meta o wa fenta to in fenta to matua maro lusi o tu spa ia ai se mea po le alta mai mea pa e mawhai e tangata o na mai tau wina o tātou olanga mo le au ngā to nā ta mai mal nā poto le tātou te whao ngā ina e tātou te afo e tau o to e au mele tau I le rolanga li ua le wha mai le afo e le ngā ruenga le whawha pusuma tolu a wala to I loa sa whaatasi la tau me Yesu they've been with Jesus so o tātou iei whaatasi me Yesu e li ua e o tātou olanga amen alo te loa wa matana la malam vai tatu te le la tatu o tui mol maua a Paulo mai le sa no Yesu nga krisi e turanga le inicio o la apostolo e sa va ai tu Yesu ai fo se fo Yesu ai pe fo mai Paulo ese mai le to as ful le tasina no Paulo ele I mafuta fa ta se Yesu ele va ai fo ia I si me ia ta no ele so ia alen Alela e manela mun mau nga nga dus mo no fen e to automana ni va ta o no va veta ole a foi ole mesili na tau ina wa vatu ia Paulo ia akevipo I feso ole akevipo ole tupu ole epel ina o mori a foi ona ole lana ngaluenga le ole fai lo sua foi Yesu mori mau fa tau sua foi Yesu ia ele fa longo ia akevipo ia na o tanga ole fa longo mai mori mai ele fa longo o te lo sa va no le mori mau le ina o mori ma fai lo atu Paulo le mafuanga e pe sa ola fa mtalanga ile mo mori ana mta o mo mua ia a olon foi o mo se ole tolu o fa mtala mai ile au apostol e Yohane
sa la to mafuta fa tasi ma Yesu na tango na ai ma fa longo ya o feta lai tu sa o malaga Yesu te mi la tas ya ese mai lai le tu langa le moli mau Paulo o le moli mau Paulo ia o le fa linga le nga ile ale tamaseko anga ia te fa untia ma fa sa waina le ekalesia ai te ua tai le pulo o Yesu ia ma feta lai lo Yesu mai la fa mta lai Paulo ile tu sile mta upule lu su maleono tu so ngal wenga ia fa mai ole fa mta la umala vai Paulo fa mai ina ua fa ali le Yesu ia te ia fa mai lo la ia le ma fa longo te leo o feta lai mai ai sa wa e fa sa wa mai anja sili lo o ia fa mai o Yesu le ua e fa sa wa mai ai ia amantalo ona fai foi Paulo Yesu le famtalanga le fatonunga ile me te tau ona fai ole famtalanga la le mai fai upesuma le ono te lole nai ata oto ato ai le mana onga o Yesu mo Paulo ia o te le lo ya upolan ma fo anga wala ya o Paulo tanga tamio ile leila na o langa i tulanga le sawaino le kanisi ai o te lo ile ma fo anga tau ai fai mai fai upesuma le ono fai mai ai tula ia ilunga o vai awa o le mea lea ua faali ai iau ia te oe. Ia tō fia oe e fai ma au auna ma mori mau i mea na ewa ia. A toa ma mea e toe faali ai iau ia te oe. O mela lea, o mela nwa ia, o le faalinga. O le faalinga Yesu, ma le mele ni faalongo ai. A fai maila Yesu, e le ngata i. A o e alu e faailoa mea ia ua uta watu ia te oe, ma mea ia ua e faia. Ma le faatonunga e faatau ia te oe. O ki koe ka waku fo ia te oe. Along the way, nisi fo i whaatonunga e whaatatau ia te oe. Wha mai lana teimi la whanai tashi. Whai pasuma le iwa. Wha mai le nei, le tūpue a ke ripa. Na ou le angata i le whaalinga mai le langi. Wha mai a ua ou mua i wholfola atu ia te la tau i tamiseko. A toa ma Yusalema. O na o atu i le nu uma lava o Yutaia. A toa manu ese. Ina ia salamo i la tau maliliu mai i le tua. Ma ia la tau whaia a mio e te tau male sana mō. Amene, o lono winga, i te teimi la ventas. Na mali wha ampunga le, vema o kili aunga. E saule lisi o mele, o areas ia nga a maka mai a tamaseko. Longa winga, o i tamaseko le nga o sawhai ei. Longa winga o le kaimia nga pupula ima ave le tua le ava noe ia anania, e te wha pupula i. Ia a maka mai ngai i kamaseko, sulia, a mata mai ngā o me Yerusalema, Yutaia, ia maluako e lonu ese. Le moni maulea, e whatatau li mea na whaia e le tua i a teia. Ia male wala aunga le tua i a teia, ale whalinga. I le whaiupula i lusuma lua, ma lusuma tolu e tāua te le tia. Whai mai, o lea fo ina mauai e au, le fesoasoani mai le tua o te tu mauai wa o i le nei aso. No ngawinga kausi maspe le tua lo nola. Wa mai o loo moni mau i tangata anu umali o te le fai atu se tasi mea na o ia mea ua tau mai e le au perfeta ma mose whengeng tuai o le a tau nu. Amene, wa mai lo lai fai pulusu tolu. E ti ngā le ke riso e mua i toi tu mai foi o ia i e woti ma fola e ia le malamalama i le nu nei a toa mnu ese. So ole au ku a kolanga moni mau. Ele o ia. Ele o se mea onga o ia walai onga whaadi. Ai ole au ku a ko le whaalinga. O langa moni mau. O le whaalinga e whaatatau i a kiriso. O longa maliu, o lona toi tu. Lea nga moni mau mai ai le whengeng kwai mose mal au perfeta. O le au ma atoa na lea la whaailo atu. Le ngate tangata le nu nei. Ia ai mai sole o no ese ia pe ole o la te fa popo te fa te vai ngale e manga yo lo la fa so mai fo malonga mal menga ko su lo ngola vai el presiding i da vai mol mauna paulo ya langa ye le fo fa per tani credibility ya la fa ma ngia ma fa ko ko ngana mon ma la fa so mai me sa ku pui yang ya me ku pu ya wa ka ya o ma pa o le ro se me ia o ingala le swinga male wai lo me ka ka ni ka ko polo se makua feelinga ngal venga le kua il fa yu kai a inga o va ai no ma kai e va inga ne kwa ese a swinga le va yu kwa pe you turn a ko ka malo ese mele o vai mai me nga ma ka lo ngolanga
Fai u mai lo sunga Chris. Fai kele menga sa o so wala kala kas. Mo kala kas. Fai u tai. So o le la e fo e pe wa ato to e la fo tu fat singa Paulo. O fa punga le kaltia le ta po do su ma. Mai o fa punga Paulo. O fa sa to ruina fa tasi ma o ma keriso. Ai o te le o to e ola. A o keriso lo ola I tu tonu ya ta. O le ola fo I o te ola I nei I le tino. O te le ola I lava, o te ola I lava I le whaatua tua, I le alo o le atua. O le nalo wha mai ia te mo fo I na mai o ia e ia, e whai mausu. So, tua ato toa ma nino le upo polo I, o le moli mau le mana o mia e mwhai e on talto nuina tanto moli mau e nisi. Ma li iu ai o langa o isi, pe ali iu o moni tato, o le o toi ola tato. Ke riso o ola I toi tato. Ia wha sato rina wha tas tato ke riso. O mena lento tau te le tu Yesu ma li iunga na maua mai. Il tu Yesu. O li iunga fo na le o mai le so. O le mana pito I ma losi na. E va ai ai li iunga o langa o tangata le vai temine o tato iai. Pe au na fete ia il tangata mal tala ole. Ole mana na toi tu Yesu mai le tunga mau. Ono ole fa umuteina ole malusi anga ole anga sala il tino mon tu na ona mfairo le tatu mamlama mafu anga le tatu wola ile olanga anga sala o normal salamo tatu mo ole mol maule en fayo ona manu malo ile va ai tangata ma fa ma ni tangata masu mali ai tangata ma longo mali ai tangata ma ile lato mai tau ma lato fa longo na tatu boli ma e ma fai ona li use tasi moleli ina ia fai on tatu fati no ina le la fo il tu Yesu ile olanga sui o tatu olanga a wa fa mai polo e ma tua ese ale olanga o tangata tuai ma tangata fo ese senga e peole va o ese senga o langi ma la langi ese senga langa ava ai ke viso le olanga it's different ese ava peole olanga tuai ale o lai tatu ya eso songi mai ai tangata le manongi tuai le manongi tuai o tato wa mi e nan tato tava peseo o fo ia ngomole me fo se o fo al tama wa le lot ia e alwa le lot ia manua le manongi tuai ia ta sia tato mole le manuma le moli mau e mai le manol to tu Yesu fa fo ina o tato so stangata ke sia no eta una isa no moli mau amen ele stangata ke sia no soifu e fa vai lungo le e se tu lo wa po le na ni upu ngao I so se moli mau tato te fa ye no moli mau il me o fa ye le tu tato la te lo tato o ma we all have histories you have your past I have my own past but the present is determined and your future is determined by what le me was fai le tu lo la was sui lo la so le lu ilana mo tato dauna ye se mo le mau fat atu pula mo mau ina o yesi suinga otherwise ola mo mau fai is only o se mo le mau pelo super palo kan fai lo yesi suinga yo tato la il me fai Yesu ya fa mo la fai le tu se va venga lo so ifuanga amen ina imfona e moni mau fo ia ile leo le tua ina ia liua ise si pe fo akaripa le tupu moni o tangata utaya he's probably the last of those kings he's a Maccabee actually I o to tupu le na fai ile moni mau tangata le tua you may be the last testimony this tangata ta ua e tauna moni mau tu ia le lo le tua so ave nei le sonos vanga ta o tato so fa manuia le tua e lo sunga so foi fa tola vane tato so mai lo van talo fa after ita mai lo fionga fa after mo la vano te tu mai ve ma to ma mo le mau o si le fia la vale tua ma to langa pe o le ao pe o se meta atia I malai I la si le fangati ma to o ma te to tas o si le fia le ta o nei fa so ave o se avanoa e toe langa yo la tu finangalo ma tu fa moi ia fa pena no ma tu wola e tu so o fionga ma moni mau tu le tua le tala le lei moisi fa afta Yesu amen